nina besiko impucuzeko inendondo ekwenzele wona bese kuba i-certificate. Mina kodwa as uMr Magic umfoka amambula nogida bayeshoko kwenyembe angikufake lemkhele kwakuyimina ngiyagoba awukhostanga usakaze usika ngengoma wenza imanga lehlelo lolwenza ukhozi FM lube namandla uTshatha qhubeka unyuke phezulu angazi noma ngithi it's not over until ufike phezulu asinike ishombe elikhulu sikizele shama khwela umfoka Ngobe umthiya lo emakhuluma ngemvunulo yabantwana isilo stele phansi kotheme uyowenza imvunulo ende kwethu sikhoma uphapho legwalagwala siyayikhanya ngawe ngicela ukuza umsindo ebingelela